Nĩ kĩrĩro na kĩgirĩko kĩa onjoria a thoko ya Shauri gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Embu thutha wa hathara ya mwaki ũrĩa ũcinĩte indo cia mamirioni ma mbeca. Mũndũ ekũgeragia kũthara kĩnini kĩrĩa angĩonire gĩtanyitĩte mwaki. Derederas ũmwe wa onjoria arĩa mabĩrĩirwo arauga aratara hathara ya bakuve nuthu milioni. Mimi nimenauzanga mbao na kuna vitu zingine kama machines. Kwa hivyo niko na hasara kama ya kwa 300 hivyo, na nyumba yenyewe hata yenyewe imechomeka. Ni moto kubwa aki. Tumejaribu hata kuchukua vitu zetu tumeshindwa. Nilikuwa na katoni 5 za apple na ndizi kreti 10 na vitu zingine ziko huko ndani. Kuratweka mwaki uyu ucungereirio ni mukebe wa ndogo ya kuruta maithori bindi ya ndugamano ya maobithaa ma borithi na atwarithia manduthi ngucanio iria ikoretwo kuo kuma kiumia kithiru, atwarithia nduthi makienda metĩkĩrio kwendia mĩraa taũni-inĩ ĩno. Kumekuwa na mgomo ya watu wa boda na polisi wamekuwa wakizozana. Sasa kukaa na msongamano pale, polisi wakatoa fujo, wakarusha tear gas, kashika moto. Mambo na stima na hiyo mambo na tear gas, hiyo askari wamerusa huko. Sasa ndio imesababisha hii mambo ya hii moto yote. Ngari ya kuvoria mwaki iria onjoria ya mekuvocetie mwivoko wayo bario mugite yukire iri na mai manini, undu uria wongereire kironda kia onjoria ya Cumbi, makiuga matigetwo matare na wagwika amu ava nivo marionagira mutu wa o muthenya. Wanakuja saile tumoka ati imezima, saile moto imeisha, saile tumeisha, sisi zote ndio wanakuja. Hapo ndio tunakupanga, hapo ndio kulipa nyumba, hapo ndio kila kitu, school fees inatoka hapo. Sasa tutafanya nini? Hatuna kitu chochote sasa, tumechomekewa na kila kitu. Tumeachwa hivyo upweke, tumeachwa wajane. Tutaanza wapi? Tutaenda wapi? Ngotala sana tondo into cionde cia bilau na ntenda gintu kingi nikiendia kila kitu ile nilinunua iko hapo. Kwa ivinda riri onjoria ya mationete mundu wa kumateithia, na kuri onjoria nini arĩa mavotire kuthara indo imwe no kieva magicurania kuria mekurora thutha-ini uyu. Ngirivotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi, Wandia wa Mũrĩithi.